Gerasimovski, što znači organiziranjето na ovaj naučen sobir za demokratski pluralizam na samoupravните interesi? Prvo, ušte go pristupujete na organiziranje na ovaj sobir, trenutno dve osnovni motiva, dva. Prvi od toga što od inspirativnata i moćne značajna studija na druga od Edvard Kardel za pravcite na razvoj na politički sistem našето samoupravno opštestvo. I drugo, tezite za 11. od Kongresna Sojezna komunista na Jugoslavija i drugite dokumenti što se drugite republičkite kongresi i pokrajinskite konferencije na Sojezne komuniste koje što otkriva niza prašanja ovarska i čo natamošnji od razvoj na naš politički sistem, ovarska su to i na demokratski pluralizam na samoupravnite interesi političkog sistema na našето samoupravno socijalističko opštestvo. Težnjata beše u ovaj period na jedan vakov naučen sobir da sobereme što pogolem broj naučni i opštestveno-politički rabotnici od svite republike i pokrajini i niz svoji prilozi, niz svoje viduvanje, niz tako da kažem napišani materijali se proiznesa za odredeni prašanja, aspekti, odnosno gledat koliko može poširoko ovo prašanje. I mislim deka od to uspejahme su to što se odazva na ovaj naš sobir od svite skoro republike i pokrajini, posebno od učestva na marksističkite centri nivni, koji niz skoro 28 saopštenija, a posebno su preko 21 učesnici u diskusijata dado, mi se čini, jedan pridones od toga da se nekoliko, tako da kažem, ako može se kaže punkta na prašanje od ovaj politički sistem i podleva koja razrabotati. To možda ga odvojimo u nekoliko, ako može tako se grupi na prašanja. Prva grupa bi bila idejno-teoretski od koncept na demokratski od pluralizam na samoupravniti interesi u našето opštestvo, a ovarska su to i karakteru i sodražiната na interesите samoupravni socijalizam. Po to našino mesto mu se dava na subjektivni faktor pred se na Sojuzatna komuniste koje što ima značajno mesto natamošno razvijeno na sočuvanje na politički sistem. Tuka beše na odreden način zafateni prašanje na razvoj na delegatski sistem, njegovo to mesto i niza drugi brojni aspekti se nastojoše da se koliko je možno prodlavočat se ogledat iz jedna naučna kritika iz najrazličnijih, tako da kažem, aspekti su gledacite ove prašanja i izvlečat odredeni soznanja, iskustva, da se kaže i sogleduvanja na toj pravici koje možda pridonesat po natamošno razvivanje odnosno osvetljuvanje, razrabotovanje na prašanjето na demokratski pluralizam na samoupravniti interesi u socijalističko opštestvo.
Едгар Габер, на овој собир вие зборувавте за некои теоретски особености на идејата за плурализмот. Кажете ни кои се тие? Проблемот на плурализмот, теоретски земено, има своји стандарди во теоријата воопшто, а тоа значи и во политичката наука. Меѓутоа, плурализмот како една посебна категорија во политичката теорија се појави кај нас во последно време, особено со студијата на другарот Карле. Мене ми беше цел, кога ја концепирав овој мој прилог во дискусијата на оваа расправа во Охрид, ми беше цел да расчистам некои и за себе, а и да дам прилог во теоријата, некои проблеми сврзани со некои класични сваќања на плуралистичката идеја воопшто. Тие пред се должат на фактот што на плурализмот се гледа како на еден правец во филозофијата спротивен на марксистичкиот монизам од една страна и на дуализмот од друга страна. Меѓутоа, стварноста, диалектичката анализа на стварноста, тоа значи на политичката стварност, покажува дека таквото разбирање на плурализмот спротивопоставен на монистичката филозофија, нели? Значи не диалектичко, ако сакате метафизичко разбирање на плурализмот, има своји сериозни последици во реалното опфаќање на самата стварност. И во таа смисла ми се чини да треба во контекстот на идеите кои другарот Карле ги дава во својата студија, треба да се направат одредени дополнувања на теоретското сестрано диалектичко поимање на плурализмот, не негирајќи го фактот дека овде се работи за негирањето на плурализмот на повеќе субстанции како еден правец во филозофијата воопшто. Значи, плурализмот како филозофски правец останува спротивен на монистичката, марксистичка филозофија, али од друга страна плурализмот во разбирањето на многообразноста на единствената материјална стварност, тоа е оно што фактички нас ни е потребно да би могле да ги сванеме многуте разнообразности во реализирањето на самите политички односи. Значи, монистичкото приоѓање кон материјалноста на стварноста станува, меѓутоа разнообразноста на видовите на таа стварност, која има своји политички консеквенции, фактички е она што нас ни е потребно да не би биле еднострани во поимањето на стварноста воопшто, па тоа значи на политичката стварност. Од тука сега произлегуваат и многу други проблеми во плуралистичкото поимање на социјалистичката стварност. Пред се тие се проблеми сврзани со тоа како таа стварност се сване во сите нејзини аспекти, а истовремено да се преку плуралистичката партиципација на субјектите во политичкиот живот на социјалистичката стварност, да се истовремено создадат одредени инструменти, средства и начини да се организирано понатаму таа плуралистичка стварност интегрира во една свесна целина во однесувањето на развитокот на прогресот воопште. И во оваа смисла секако се јавува проблемот каква е улогата на субјективните сили внатре во плуралистичкото остварување на стварноста, али истовремено интегративно, самуправно остварување на таа стварност. Сега, проблемот на социјалистичката поставеност на плуралистичкото однесување на субјективните сили поставува и други проблеми. Така, например, каков е статусот на тие субјективни сили, конкретно и на Сојузот на комунистите?
kako treba toj da se odnesuva prema taka pluralistički konceptirana realizacija na stvarnosta, во која е потребно, од друга страна, соответно интегративно, низ противречностите, едно интегративно самоуправно организирање и движење на таа стварност. Сигурно е едно дека Сојузот на комунистите, како една водечка сила во остварувањето на прогресот, на идниот, сегашен идниот развиток на социјализмот и понатаму на комунизмот, мора да се сосема преиспита во таа самоуправна, делегатска и плуралистичка смисла, и концептуално и организационо. Тој не може да биде во рамките на таквиот политички систем, каде овие три категории, самоуправувањето, делегатскиот систем, како ние го разбираме, како негација на класичното класно и капиталистичко представништво, нели, значи самоуправувањето, делегатскиот систем, делегатството воопште и плуралистичкото остварување на стварноста, Сојузот на комунистите не може да биде како дел од таа стварност над таа стварност. Тој мора и во себе така приоѓајќи кој стварно, тој мора во себе да создаде и да сакате да оствари една своевидна трансформација. Се разбира дека тој проблем на таквата улога и таквиот статус, таквата поставеност на Сојузот на комунистите, од друга страна бара време, бара процеси, нели? И би било нелогично да се очекува дека, борејќи се за таква стварност, тој треба и организационо и концептуално иманентно таа стварност да носи во себе. И тогаш неговата акција, неговата улога која водечка сила ќе биде максимално ефективна. Друга Шошкич, кои се основните причини за разликите и противречностите на интересите во самоуправните организации и заедници? И наше друштво koje se razvija na osnovama suškog samoupravljanja nije niti može da bude homogeno u interesnom pogledu. I radnička klasa je slojevita. U svakom kolektivitetu, u svakoj zajednici rada i zajednici življenja konstituiše se zajednica autentičnih interesa. Naravno, u društvu koje se razvija na osnovama jedinstvenih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, jedinstvenog jugoslovenskog tržišta, sa jedinstvenim osnovama političkog sistema, sve se više širi domen zajedničkih interesa i raste svijest o potrebi socijalističkog i samoupravnog zajedništva. Međutim, kao što znamo iz svakodnevnog iskustva, postoje i razlike protivrečnosti interesa pojedinih samoupravnih kolektiva. Postoje protivrečnosti interesa unutar samih kolektiva, u odnosima među njima, unutar i između mjesnih zajednica, unutar između opština, a takođe i među socijalističkim republikama i pokrajinama. Te razlike su objektivno uslovljene, prije svega različitom ekonomskom i socijalnom strukturom, različitim startom i neravnomjernošću u razvoju, različitim rasporedom proizvodnih snaga, konkretnim mjestom u društvenoj podjeli rada, različitim stepenom produktivnosti rada, kratko rečeno, različitošću uslova, života, rada i razvoja. Tome naravno treba i dodati činjenicu da raspodjela prema radu i rezultatima rada i onda ako se dosljedno ostvaruje, izaziva određene imovinske, socijalne nejednakosti koje su takođe uzrok određenih protivrečnosti u interesima unutar kolektiva i između njih. To su neki od uzroka koji uslovljavaju
različitost, a često i protivršnost interesa između pojedinih samoupravnih subjekata. Vi ovdje v Ohrid na naучни особи говоревте и за противречностите и единството на непосредните и долгорочните интереси на работничката класа. Da, mislim da je to jedno od suštinskih pitanja od čijeg razrešavanja zavisi funkcionisanje našeg političkog sistema. Mislim da se mora poći od toga da u svakoj radnoj i društvenoj sredini se konstituiše poseban i neposredan interes određenog kolektiviteta. Taj interes ima svoj identitet. Kao djelatni i živi interes, taj posebni i neposredni interes daje veliku snagu motivacije radnim ljudima, da više i bolje rade, da stiču veći dohodak, da svojim samoupravnim i političkim angažovanjem jačaju svoj samoupravni položaj, a sve to u interesu društva. Tim želim da naglasim misao da poseban i neposredni interes ne mogu imati pežorativno značenje, ne mogu se tretirati kao interes nižeg reda. Sami po sebi oni nisu izvor partikularizma, ali to postoji onda kada žele da se realizuju na štetu interesa drugih samoupravnih subjekata, na štetu udruženog rada kao cjeline i društva kao cjeline. Naravno, i opšti interes socijalističkog samoupravnog razvoja i istorijski interes klase nisu nešto imaginarno. To su vlastiti interesi svih dijelova udruženog rada, svih radnika koji rade na društvenim sredstvima za proizvodnju, svih radnih ljudi koji u socijalizmu i samoupravljanju vide svoju budućnost. Dakle, i neposredni i dugoročni, posebni i istorijski interesi su samo različiti vidovi ispoljavanja klasnog interesa, interesa radničke klase kao cjeline. Suština pitanja je u tome kako da se otkriva organska povezanost između posebnog i neposrednog i opšteg dugoročnog interesa. U tome naravno ima veoma značajnu i nezamenjivu ulogu Savez komunista kao i druge organizovane snage socijalističke svijesti i akcije. Pri tome mislim da treba da dodam i sljedeće. Svako apsolutizovanje parcijalnih interesa i prepuštanje da se oni konfrontiraju i sudaraju stihijno može da vodi dezintegraciji društva, jer usaglašavanje posebnih i opštih interesa, neposrednih i istorijskih interesa klase uvijek zahtijevaju svjesnu, organizovanu akciju. I u tome je i nezamjenjiva uloga subjektivnog faktora sa Savezom komunista na čelu. Kako vi gledate na delegatski sistem kako možnost za samoupravno uskladuvanje i povezivanje na različite vidovi interesi, čiji nositelji se različite samoupravni subjekti? Delegatski sistem omogućava spajanje samoupravljanja u bazi društva sa političkom vlašću. Njegova sposobnost se ne provjerava i potvrđuje samo u tome što omogućava slobodno ispoljavanje i artikulisanje mnogostranih različitih interesa samoupravnih subjekata. Njegova sposobnost se potvrđuje prije svega u mogućnostima koje on pruža da se demokratski i efikasno usaglašavaju ti interesi, da se obezbeđuje samoupravna integracija tih interesa, a time i da jača integracija društva na osnovama socijalističkog samoupravljanja. Upravo u tom smislu delegatski sistem je znači institucionalni okvir i nezamjenjivi je činilac samoupravne integracije interesa različitih samoupravnih
subjekata različitih oblasti društvenog rada i stvaranja. Вие во вашиот научен труд го поставувате следното прашање. Го цитирам прашањето од вашето излагање. Кои интереси ги застапува Сојузот на комунистите во демократскиот плурализам на самоуправните интереси и каква е позицијата на Сојузот на комунистите во гледањето на непосредниот историскиот интерес на работничката класа? Kao avangarda radničke klase i ostalih radnih ljudi, Savez komunista zastupa dugoročne, konkretno istorijske interese klase kao cijeline. On potvrđuje svoju predvodničku ulogu time što treba da vidi i dalje i dublje od ostalih pripadnika klase, da bolje sagledava i otkriva zakonomjernosti društvenog razvoja i revolucionarne mogućnosti neprekidnog preobražavanja društva na dugom putu koji vodi stvaranju besklasne zajednice slobodnih proizvođača. Međutim, svi znamo da svaka konkretna organizacija i rukovodstvo Saveza komunista se stalno nalaze u protivrečnoj poziciji. S jedne strane, organizacije Saveza komunista ne mogu da se odvoje, da se distanciraju od elementarnih životnih interesa radnog kolektiva i društvene sredine u koje djeluju. Ako bi ignorisali interese radne i društvene sredine u koje djeluju ili imali podcjenjivački odnos prema tome, organizacije Saveza komunista bi se izlagale riziku odvajanja od masa samoupravljača i pretvarale u ideološku sektu. Međutim, Savez komunista ne može da reducira svoju ulogu na zastupanje po svaku cijenu svakog neposrednog i posebnog interesa pojedinih segmenata udruženog rada. Ako bi ograničavao svoju ulogu na to, njegova vodeća uloga bi stvarno počela da se potkopava. Biću Saveza komunista odgovara da svaki neposredni parcijalni interes prosuđuje sa stanovišta istorijskog interesa radničke klase kao cijeline. To istovremeno znači da Savez komunista ne može da idealizuje prosječnu svijest svakog konkretnog radnika, radnog kolektiva. Njegova uloga upravo u tome da tu svijest podiže na nivo klasne samoupravljačko-socijalističke svijesti. Samo spajanjem iskustava masa sa jasnom socijalističkom perspektivom, samoupravne socijalističke prakse sa marksističkom teorijom, Savez komunista može stalno da potvrđuje svoju ulogu vodeći dnevnopolitičke snage i da uvijek bude veoma značajno i dnevnopolitičko uporište radnicima, ostalim radnim ljudima u njihovoj svakodnevnoj samoupravnoj političkoj akciji. Гојо Шошкич, на крајот ќе прашаме како ја оценувате работата на овој научен собир на тема демократскиот плурализам на самоуправните интереси во политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, што беше замислен како дел во подготовките за 11-тиот конгрес, конгресите на републиките и конференциите на покрајините. Какви се вашите впечатоци? Mislim da je ovaj skup bio veoma koristan. Prije svega, dobro je definisana tema koja je jedna od središnjih u pripremama 11. kongresa Saveza komunista Jugoslavije i kongresa Saveza komunista Republika. Također, značajna je činjenica da se u raspravljanju te veoma aktuelne kompleksne teme okupio veoma širok broj naučnih i političkih radnika iz svih naših republika i pokrajina. Ja sam posebno impresioniran činjenicom da je u pripremanju velikog broja saopštenja i u diskusiji na ovom skupu učestvovao veliki broj naučnih radnika iz Makedonije, među kojima preovlađuju mlađi naučni radnici koji očigledno pokazuju i znatan stepen temeljitosti u proučavanju ovih pitanja koja su bila na dnevnom redu ovog skupa. Mislim da će i priprema ovog skupa i sadržina rasprave
biti podsticajna ne samo za dalja naučna istraživanja i teorijska uopštavanja, nego i za sve nas koji radimo u praksi na pojedinim tačkama delegatskog odlučivanja. U razdoblju socijalizma kao prelaznom razdoblju jedno od najznačajnijih pitanja je pitanje demokratizma u našem političkom sistemu socijalizma. Jer uvijek se susrećemo sa tendencijama da se u ovom razdoblju jačaju one snage koje hoću da upravljaju u ime društva, u ime radničke klase, pa ponekad dolazi i do takvih i deformacija, da ne govorimo o stalinističkoj deformaciji, do samodrštva, do monopola, do tendencija koje idu protiv demokratizacije naših društvenih odnosa. Tako se, ali mi ćemo se u prelaznom periodu dugo susretati sa politikom kao otuđenom sferom. Dakle, i zbog toga je i ovaj vid sistemskih rješenja koja su u biti antimonopolistički nastrojena, jedno od vrlo značajnih pitanja i našeg sistema. Mi smo u našoj dosadašnjoj izgradnji političkog sistema napravili dosta. Čitavi društveni ekonomski odnosi, na njima izgrađeni samoupravni odnosi su u biti s jedne strane uspostavljeni tako da omogućuju maksimalno stvaralaštvo, maksimalnu inicijativu ljudi, kolektiva, a s druge strane i druga njihova dimenzija je antimonopolistička, onih snaga koje bi se popele nad tu inicijativu samoupravljača. Mislim da je jedan veliki rezultat i već u praksi postignut to da, na primjer, ESK kao vodeća stvarna revolucionarna snaga našeg društva nije jedina ta snaga koja u našem društvu govori o globalnim društvenim problemima, nego se, na primjer, baš na tom području kao vrlo značajni nosici inicijative javljaju samoupravne strukture, ali i pre svega političke društvene organizacije kao što su Savez omladine, Socijalistički savez, Savez sindikata. I mislim da smo mi već postigli do danas jedno takvo stanje da nema pojedinca, nema snage, nema jedne strukture koja može da zataška neki opravdan, legitimni, samoupravni socijalistički interes. Ako ne ide po nekom kanalu, onda se u radnoj organizaciji ide po drugom. I to dolazi prije ili kasnije, ponekad iskroz sukobe, do izražaja, pa se onda normalnije razrešavaju ti problemi. Mislim da moramo i vidjeti da mi imamo puno tih struktura organizacija. Između klase i Saveza komunista postoji samoupravna struktura, postoji političke organizacije i bitno je to da klasa ima više organizacija i to utiče i na jednu posebno poziciju Saveza komunista koje u takvoj situaciji ne može biti jedini, nije jedini i ne smije biti jedini predstavnik, iako mora biti glavni zastupnik interesa radničke klase. Tako nam ponekad to da imamo više tih struktura ispada kao neracionalno, kao ekstenzivno. Ljutimo se na to, ali s druge strane baš ta multidimenzionalnost, multiinstitucionalnost našeg sistema u stvari je vrlo društveno racionalna jer sprečava mogućnost bilo kojeg monopola. Ja mislim da smo tu i dosta postigli da možemo otvoreno da idemo protiv one buržoaske kritike našeg sistema koja vrlo jednostavno govori da evo u tom političkom sistemu socijalizma imate Savez komunista, u njemu centralizam, pa ako je tu centralizam nema nikakve demokratije. Mislim da je to apsolutno netačno i da smo mi u stvari daleko prevazišli naročito u jugoslavenskom političkom sistemu socijalizma sve te buržoaske današnje demokratije koje postoje, koje su to pitanje
rešavale sistemom podele vlasti između izvršne grane vlasti, sudske grane i zakonodavne vlasti. Mislim, to je jedna stara doktrina uperena protiv lošeg iskustva apsolutizma države i onoga protiv čega se buržoaska revolucija borila. Onda mislim da smo prevazišli ove stanje tih teorija pluralizma, stranačkog pluralizma i pluralizma interesnih grupa, a to su vladajuće teorije i prakse u buržoaskim društvima i da imamo mi na tom području u okviru socijalizma svoja sistemska rješenja. Ja bi tu još samo nešto govorio oko problema i sredstva rotacije koje je jedno od naših rješenja koje se afirmiralo u našim sukobljavanju sa tendencijama birokratizma i centralizma. Posle 4. plenuma znate da smo jako snažno afirmirali to sistemsko rješenje. Ja mislim da moramo dosljedno da se pridržavamo tog našeg iskustva, pa iskustva Međunarodnog radničkog pokreta i da i tu negiramo ono staro politiko kao borbu za vlast i da tu stvorimo jedan drugi kolektivitet na nivoju i potrebnog rukovodstva naše revolucije. Mislim da je rotacija jedno dobro rješenje jer otvara puteve stvaralaštvu i to društvenog stvaralaštva s jedne strane, s druge i za onog koji je u igri. Ako ti rotiraš iz radne organizacije, u nauku, politički privremeni rad i natrag, ako se to normalno dešava, onda uvijek bi ti najtalentovaniji ljudi, samoupravljači, donosili u centar gdje se dogovaramo o najbitnijim društvenim problemima, u politički život, u političke centre našeg dogovaranja, svježe ideje, nova iskustva. Borili bi se za ono što su u praksi postigli kao najbolje rješenja revolucionarne prakse. I provjeravalo bi se i vlastitim primjerom velike ideje koje plasiramo u našim političkim programima. Tako da je to ona najbitnija strana tog načela. A drugo je ta antimonopolistička. Da ipak, mislim, moramo vidjeti, i to mislim da mora naročito važiti za moju, pa i za naročito te mlađe generacije, da se toga dosljedno primjenjuje, da taj princip dosljedno primjenjujemo, jer imamo danas i daleko veće kadrovske potencijale i sve više ljudi koji su se aktivno afirmirali u samoupravljanju, koji imaju snage, volje i sposobnosti da obavljaju i te najznačajnije društvene dužnosti i da rotiraju, pa da stvore jedan drugi način života u socijalizmu, vrlo različit od onog kojeg danas poznajemo u drugim političkim sistemima i režimima. Drugar Petkovski, me molim da ni iznesete neki aspekti za izrazovanje, zadovoljovanje i strukturiranje na interesite na samoupravno združenите работници во Сдружениот труд. И ово сообщение што беше поднесено на овој научен собир во Охрид, се обидов да го прикажам изразувањето и задоволувањето на интересите на самоуправно организираните работници во Сдружениот труд од една појдовна основа што досега во социолошки па и политички трудови не се доволно зема во предвид. Наиме се работи за следното, дека за да се согледа целата сложеност на изразувањето и секако задоволувањето на интересите на работниците, треба да се појде од оние фундаментални промени што се извршени или се во тек на свое извршување во нашиот базичен продукционен социјалистички однос. Се работи за тоа дека основната содржина на овие фундаментални промени во базичниот продукционен однос се состои во тоа
što se otvorio procesi samoupravno organizirani od rabotnike, rabotničkата klasa во целина, да дојде во еден непосреден однос, непосреден однос, без посредување, со условите, средствата и резултатите на својот труд. Значи, штом отворивме таков процес, а тој процес стана една реалност и сега со новиот устав, со законот за здружениот труд, тие процеси на непосредно спојување на работникот со овие компоненти на неговата позиција, што реков, нормално е објективно дадено да на еден поинаков начин започнуваат да се изразуваат неговите индивидуални, посебни, пошироки интереси и во крајна линија и неговиот класен, долгорочен интерес. Тоа изразување на интересите врз основа на овие фундаментални промени во продукционев однос нормално условуваше и по едно поинакво структурирање или условува, а утре уште повеќе ќе условува, едно поинакво структурирање на интересите на работните луѓе. Како што ни е познато понапред, кога квалификацијата, стажот, формалните дипломи и така натаму бе појдовна основа во формирањето на материјалната, ја би рекол и општествената позиција на работниците, структурирањето на интересите сосема беше поинакво, а и сега е некаде исто така, али отворени се процеси да се превазидува и структурирањето да настанува околу разните квалификации, високо квалификовани работници, квалификовани, полуквалификовани и така натаму. Сега ситуација се мена. Штом работников дојде во овие непосредни односи со условите, средствата и резултатите на трудот, групирањето на интересното групирање во организациите на здружен труд сега почнува да гравитира околу повеќе продуктивниот труд и помалу продуктивниот труд. Ја би рекол, иако е тоа доста грубо, фактички се работи за групирање околу работењето и неработењето. И такви едни можности кои произлегуваат од ваквите фундаментални промени во продукциониот однос, отварат една сега понатамошна перспектива повратна, нормално е за едно повратно делување за уште посилни промени во продукциониот однос. Тие понагласени промени во нашиот базичен продукциони однос се однесуваат она што 10-тиот конгрес, што уставот, законот за здружениот труд ги отворија тие перспективи, а тоа е следното. Основната општествена и материјална преокупација на работникот да не биде само неговата работна организација, значи да не бидат само проблемите во здружениот труд, него врз основа на делегатскиот систем и сите овие досегашни постигнати содржини и облици на нашево социјалистичко самоуправување врз основа на делегатскиот систем да отварат и отвори една поширока перспектива да интересот на работникот во тој негов примарни интерес во здружениот труд да добие сега пошироки општествени и материјални политички основи за негово проширување во сите други сфери на нашиот општествено-политички систем. И со тоа сега имаме едно повратно делување. Ако фундаменталните промени во продукциониот однос изврши еден силен продор и во содржината на другите општествени односи, политички односи, ваков еден подем сега во развитокот на политичкиот систем исто така ќе има повратно влијание и на понатамошно одвивање на промените во базичниот продукционен однос и во крајна линија и за цврстувањето на позицијата општествена, материјална на работникот и во целокупната продукција и репродукција на неговиот општествен живот. Ja sam u svom saopštenju pokušao da otvorim raspravu o odnosu demokratskog centralizma u Savezu komunista Jugoslavije kao fundamentalnom principu ponašanja, odlučivanja i organizovanja Saveza komunista s jedne strane i s druge problem sporazumevanja i dogovaranja koji je fundamentalni princip odnosa u političkom sistemu. Pokušao sam da pokažem da između demokratskog centralizma u Savezu komunista Jugoslavije i principa sporazumevanja i dogovaranja u političkom sistemu postoji jedna dijalektička veza. Međutim,
smatram da princip sporazumevanja i dogovaranja ne može da postane princip partijskog ponašanja, kao što ni princip demokratskog centralizma ne može da postane princip odlučivanja u društveno-političkom sistemu. Naravno, tu se javljaju brojni problemi, među kojima je i sljedeći. Kako da komunisti, kao idejni istomišljenici, koji su u raznim delegatskim institucijama, ostvaruju praktično borbu za interese celine pokreta, odnosno da od samoupravnog pluralizma interesa, ja bih to nazvao kao datosti, kao jednog empirijskog stanja svesti, empirijskog motiviranja za akciju, koje sigurno nije, mislim, odvojeno od nekih opštih teorijskih postulata, se valja doći do zadatosti, pri čemu smatram da je zadatost interes celine revolucionarnog pokreta u nas, jer je to taj interes koji na konkretno istorijski način izražava vladajući interes radničke klase. Pri tome smatram da brojna pitanja koja su vezana za interesnu dinamiku moraju i dalje ostati u fokusu našeg naučnog istraživanja. U prvom redu zbog toga što se radikalno promenila socijalna situacija, društveni odnosi u kojima deluju naše subjektivne snage. Reč je zapravo o tome da mi imamo dvomilionsko članstvo, bezmalo dvomilionsko članstvo u Savezu komunista, koje, mislim, nije uniformno ni po socijalnom sastavu, ni po stanju društvene svesti, a također imamo dvomilionsko delegatsko telo. Preko 2 miliona ljudi su uključeni u delegatske institucije. To sad zahteva da celokupnu interesnu problematiku nauka što više promišlja i da u susretu sa konkretnom praksom u stvari nalazi odgovore za brojne konflikte interesa, otvara perspektivu efikasnijem funkcionisanju delegatskog sistema, odnosno celokupnog sistema samoupravne socijalističke demokratije. Pri tome se mora reći da je studija druga Kardelja jedna vehementna analiza, produbljena analiza naše društvene prakse i ono što je mene posebno inspirisalo u toj studiji jeste u stvari jedna otvorena, radikalna kritika svakog oblika monopola, pa samim tim i monopola ako bi se on pojavio i u delovanju Saveza komunista ili neke druge društveno-političke organizacije, što bi nesumnjivo vodilo uspostavljanju jednopartijskog sistema kao monopola moći i vodilo bi onim oblicima političkog organizovanja koji imaju klasične pretpostavke. Во своето научно сообщение на глобалната тема за самоуправните интереси во политичко систем на социјалистичка демократија се осврнах покрај останалото и на така нареченото прашање за автентичното утврдување на самоуправниот интерес. При тоа изнесох посебно дека автентичниот интерес и утврдувањето на изразувањето на интереси и усогласувањето е едно доста сложено прашање кое е проследено со различни тешкоти. Прво, тука би требало, за да се установи, утврде израза еден автентичен интерес, да работните луѓе кои учествуваат во процесот на одлучувањето бидат всестрано информирани. Тука не се работи само за парцијален интерес, за изразување на еден посебен или заеднички интерес. Сега работниот човек е носител на комплексот на општиот интерес. Према тоа мора да ги познава и, така да кажам, законитостите на движењата, социјалистичкото движење, на општественото движење, мора да познава при тоа и да ги
преодолува, да ги надминува сите тие спротивности помеѓу стремежите и потребите, можностите и реалното. Заради тоа потребни се подобри и поголеми информации и затоа во целиот тој систем на одлучувањето на автентичното изразување на интересите потребно ќе биде сигурно да ние створиме еден цел систем на информирање. Затоа е доста направено нашата политичка пракса, меѓутоа се уште треба да се доста сторе. Второ, мислам да треба да се најдат начин да се savladуваат различни отпори кои го следат изразувањето на автентичниот интерес. И трето, мислам да би требало исто така да се пронајдат се уште поадекватни инструменти на поврзување и на усагласувањето на тие самоуправните, различните самоуправни интереси, за да се дојде до една синтеза. Зашто нагласуваме посебно потребата за ово автентичност изразување на интересите? Ако ние не успееме у процесот на одлучувањето да ги изразиме доследно, стварно, реално тие интереси, мислам дека тогаш би се вратиле на едно представничко, посредничката пак демократија која ние напуштаме и што е најбитно у тој случај нашите работни луѓе не би биле заинтересирани за доследно остварувањето на оно што е одлучено, што е утврдено како политика, затоа што он не учествувал, он не ја гадал, се уште е за него тој интерес далеко од туѓење и е демистифицирано из смисла. Затоа е при автентичното изразување на интерес и усагласувањето со соучеството на сите најзаинтересирани работни луѓе и така и средини, ние ќе обезбедиме истовремено и, така да кажам, самоуправно ефикасно извршување на политиката, а истовремено ќе постигнеме една налеко поширока контрола на сите работни луѓе врз одлуките, врз остварувањето на оно што е одлучено. Така да едно со друго се, видите, и дополнува. Другар Павлович, вие доста работите на проблемот на релација, потреби, интереси. Кажете нешто за овие ваши размислувања. Pa mislim da u aktuelnim raspravama o problematici interesa, koje su naročito intenzivirane nakon vrlo inspirativne studije druga Kardelja o pravcima razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja, da je ova relacija, ovaj odnos interesa i potreba možda malo zapostavljen. Pitanje definicije interesa sa marksističkog stanovišta upravo mora da pođe od kategorije potreba, jer se interesi mogu definisati kao socijalno-klasno artikulisane potrebe, kao potrebe koje su se prelomile kroz prizmu socijalno-klasnog položaja ljudi. Inače, sama kategorija interesa se pojavljuje kao posrednik između potreba i društvene zajednice. No, kako su i potrebe kao i interesi društveno uslovljeni, to ova veza između interesa i potreba mora da se sagledava s obzirom na objektivno date produkcione odnose i na tu relaciju tih produkcionih odnosa i sistema vrednosti, ideoloških stavova i političke akcije na drugoj strani. Drugim rečima, razmatrajući odnos interesa i potreba, mi dolazimo do nekih ključnih problema marksističke teorije, do pitanja suštinske povezanosti teorije društvene reprodukcije i teorije klasa i klasne borbe. Drugim rečima, dolazimo i do pitanja suštinske povezanosti ekonomije i politike. Drugo pitanje vezano za ovo je i pitanje samog poimanja interesa. U savremenim raspravama, po mom mišljenju, preovlađuje stanovište i posmatranje interesa prevashodno kao faktora dezintegracije društva, no ja mislim da svaki interes, pa i parcijalni interes, nosi u sebi i neke asocijativne mogućnosti kohezije i da sa tog stanovišta pluralizam ili mnoštvo samoupravnih interesa mora da vodi računa upravo o toj asocijativnoj dimenziji interesa. U tom smislu možemo govoriti i o tom pluralizmu samoupravnih interesa kao jednoj savremenoj formuli klasnog savezništva, kao pokušaju da se odgovori na
pitanje klasnog savezništva s obzirom na našu aktuelnu situaciju i s obzirom na ukupnu svetsku situaciju. Drugar Smiljković, kako je ulogата na Союзот на комунистите во услови на постојање на плурализам на самоуправни интереси? Među organizovanim subjektivnim snagama u Jugoslovenskom samoupravnom društvu posebno mesto pripada Savezu komunista Jugoslavije. Pripadamo na osnovu onoga što je činio u prethodnom periodu razvoja jugoslovenskog društva, mislim pri tome na revoluciju i na kasniji period, a i prema koncepciji našeg ustavno-pravnog poretka. Naime, hoću da kažem da je Savez komunista Jugoslavije vodeća idejno usmeravajuća snaga jugoslovenskog društva, iz čega proizilaze najdirektnije odgovarajuće konsekvence njegove uloge u daljem razvoju socijalističkog samoupravljanja. Naglasio bih dve komponente te uloge. Prva bi bila u tome da se dalje razvija koncepcija pluralizma samoupravnih socijalističkih interesa, jer ovo što smo mi učinili sa donošenjem Ustava, Zakona o udruženom radu, zatim ovo što je prezentirano našoj javnosti u knjizi Druga Kardelja, su osnove za dalje produbljivanje te koncepcije, za dalje njeno razvijanje. Mislim da nema drugih snaga koje bi bile u stanju da mobilišu celi potencijal, naučni i politički potencijal jugoslovenskog društva u toj sferi. Nema druge snage koja bi to mogla osim Saveza komunista Jugoslavije. A drugo, mislim da delovanje Saveza komunista Jugoslavije u toj sferi jeste garancija da se stvarno razvija ta koncepcija pluralizma samoupravnih socijalističkih interesa. To je jedno. Drugo, neophodna je praktična idejno-politička akcija Saveza komunista u stvaranju uslova da se koncepcija pluralizma samoupravnih interesa pretvara u praksu. To znači da Savez komunista u ostalim političkim organizacijama našega društva, društvenim organizacijama, pre svega u samoupravnim organizacijama, udruženog rada i u svim sferama našega društva, mora biti ona snaga koja će zapravo stvarati pretpostavke, razumije se, zajedno sa ostalim udruženim radnim ljudima i građanima, da oni, bilo kao pojedinci, bilo u okviru samoupravnih kolektiviteta, samostalno, bez posrednika ispoljavaju svoje različite interese i bez posrednika saobražavaju različite interese, pri čemu linija vodilja u zalaganju komunista u svakoj posebnoj društvenoj sredini, svakoj radnoj organizaciji, svakoj društveno-političkoj organizaciji mora biti neposredni interes radničke klase i dugoročni, zapravo istorijski interes radničke klase. Razume se, ovdje se može postaviti i pitanje kako se dolazi i kako bi trebalo da se dolazi do stavova, do koncepata, šta je to neposredni, a šta je istorijski interes radničke klase. Ja i tu mislim da linija delovanja Saveza komunista mora biti u stvaranju pretpostavki da sama radnička klasa, samoupravno udružena, definiše šta je to njen neposredni, šta je istorijski interes.